Hadits senomor 5 riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, sapana orang sedek medeaki otabe mabedeh fi amrina aisya'nana alladhi nahnu alaiha wa huwa dinil Islam, se mabedeh perkara-perkara dalam urusan agama ma mabede pereng laisa minhu, sedangkan pereng kele engki kak dinto tak bersumber daripada agama Kanjeng Nabi, bayi ngebayi tibi macam-macam tibi, padahal ada zaman Kanjeng Nabi yakni se berkaitan kelaban agama, fahuwa maka perkara se anyar kele se pabede kele raddun ay mardudun etolak tining Allah Subhanahu wa taala. Hadis nikah oleh sebagian orang, oleh sebagian kelompok golongan gempang membid'ahaki se tak pada pemahaman, se tak pada alirna yang kebid'ah. Bodoh hadis, mon hadis bener kengun kang kui menyerang golongan lain, ani kesana kelero. Apa saya tak ada zaman Kanjeng Nabi, saya tak berdaki zaman setia, padahal ada zaman Kanjeng Nabi bid'ah. Bener apakah pi belum tentu. Saya bertentangan kelaban agama, ani kayak kocak bid'ah. Belin boleh. Pereng saya tak ada zaman Kanjeng Nabi, saya berkaitan kelaban agama edek berdeaki, padahal zaman Kanjeng Nabi tak ada, dengan catatan melanggar daripada agama, fahuwa raddun perkara ni kaya tolak tining Gusti Allah. Apakah pi belum tentu zaman Kanjeng Nabi Al-Quran tak catat pak. Zaman Kanjeng Nabi mushaf ni ke sobu, karena apal kapi sahabat. Baru zaman Sayyidina Utsman ibn Affan baru Al-Qur'an catat bid'ah neraka deh ya. Zaman Kanjeng Nabi tarawih tak berjamaah pak. Baru zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab baru bada tarawih kelaban elakonen berjamaah, padahal zaman Kanjeng Nabi tak ada. Zaman Kanjeng Nabi penanggalan sobung. Zaman Kanjeng Nabi tahun baru Islam sobung. Baru zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib baru beda penanggalan, beda hijriyah, baru beda peringatan tahun baru Islam. Mun pukul rata sekabina tada zaman Kanjeng Nabi bid'ah neraka. Ya neraka kapir ya sebenarnya. Se bertentangan kelaban agama, aneka berarti etolak. Orkes deh ya, biliar, cekak, domino. Ada sebenarnya Kanjeng Nabi iri perlu masalah aki. Wow tak apa-apa, mulu urusan agama, ziarah kubur syirik. Bid'ah ya tahlilan zaman Kanjeng Nabi ada bid'ah, mosok macam Yasin masuk ke neraka macam gendeng dulu pak. Tahlilan zaman Kanjeng Nabi ada, berarti jadi bid'ah anyaran itulah apa saya baca yang tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah lah cak saya baca la ilaha illallah mak neraka. Cadar kebetir sambian po. Lah saya tak ada zaman Kanjeng Nabi saya bertentangan kelaban agama Islam. Ni ke saya tolak.